Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha ta kha hi vulavula hi Boti Majuli na movha lowu nga ku trendeni swinene wa bajaj. So eka siku ra namuntlha hi fike hi vona Jeep the Caterpillar va fika posta tsala ku movha leyi ni yi voni a bambeni yi ri na Boti Majuli, of course leyi tsala ku Majuli but ra ku tsala ku Boti Majuli. So no nga tivi information leyi ku nga ku ri real or kanjhani because a ku verify wangi. A hi se yi vona Boti Majuli ri ndeka movha leyi or a ngo va ri ku fambela minkarhi because movha xa bajaj xa ku xi le ku trending after false news leyi nga va kona yo xi costa 4,900 cash and 150 rand per month. Ku ve full price ya xona tanihi sweswi swi vona ku ri xi costa 75,000. La sweswi xi nga special 65,000. So hari dzaha swi ta vonaka if through information hayi swa ku video ta trend khi yi vona yi ri ka bajaj. If it's false swa ku hayi wala ku trend wala ku famba na minkarhi. Loko ra mi nga subscribe endla ku mi tika subscribe. Adelante para el mundo.